खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव मोनसे गिदिर पलिटिकल आपडेट नंगौ नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव होनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिनि मोनसे गिदिर बिबुंथि बे समाव बिग पलिटिकल आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव बडलेण्ड बुब्लिया होनो नागिरदों बे समाव जमदुवार बियाबाव मैयानि सानाव हाग्रामा महिलारिनि जे दैदेननाय बे दैदेननायाव गोबां रोजा रोजा खमैबो 4,000 गोजौआव रायजो राजाफोरा बीपीएफ राजखान्थि हानजायाव जगदान जादों आरो बे जगदान जानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथां हाग्रामा महिलारिया मोनसे राजखान्थियारि बेफ्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों जे जमदुवार बियाबाव बीजेपी यूपीपीएल आरो कांग्रेसनि जायगा गैया होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया। यूपीपीएल यात जागा नाय बा बीजेपी रो नाय बीजेपी यूपीपीएल आरो कांग्रेसनि जायगा गैया जमदुवाराव सासे सानै सापर्टार दङ नाथाय जमदुवाराव रावबो बेफोरबायदि गोख्रों राजखान्थि गैया आरो जायगा गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। थारैनो रायखांनांगोन जे जमदुवार जे बे बियाबाव गुबुन राजखान्थि हानजानि जायगा गैया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। जमदुवार समष्टि बीजेपी हक यूपीपीएल हक कांग्रेस हक इहतर सापर्टार अलप सलप आसे থাকিব পাৰে কিন্তু আমাৰ বিপেফ দলৰ লগত যুঁজ দিব পৰা এই সমষ্টিৰ কোনো পলিটিকেल पार्टी নাই। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बे जमदुवार बीपीएफ राजखान्थि हानजाजों रावबो राजखान्थि हानजाया बिथांमोना जे थामहिनबा बिथांमोनजों जुजिनो हानाय रावबो गोहो गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। जे जमदुवार बियाबाव बीपीएफ जों फेर फाथिनो हानाय रावबो राजखान्थि गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। मैयानि सानाव लोब गुबुन राजखान्थि हानजानिफ्राय जे जगदान जानाय थामहिनबा बीपीएफ राजखान्थि हानजायाव जगदान जानाय हाबाफारि मैयानि सानाव लादोंमोन आरो बे जगदान जानाय हाबाफारियावनो गोबां गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय जगदान जादों बीपीएफ राजखान्थि हानजायाव आरो बे जगदान जानाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया गोख्रों बेफ्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों यूपीपीएल बीजेपी आरो कांग्रेस मोनसेबो राजखान्थि हानजाया बे जमदुवाराव जायगा गैया होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिया आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जमदुवार बियाबाव मोनसेबो राजखान्थि गैया जाय बीपीएफ जों जुजिनो हागौ बा फेर फाथिनो हानाय मोनसेबो राजखान्थि गैया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। थारैनो रायखांनांगोन जे बे समाव जमदुवार बियाबाव बे समाव हाग्रामा महिलारिया बुंनाय बायदि जे जमदुवाराव बेफोरबायदि गुबुन राजखान्थि हानजानि सोद्रोमा बा दैदेनगिरि गैयाबो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो रावबो फेर फाथिनो हाया बीपीएफ जों होननानै बाथ्रा बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव जे बे जमदुवारा जोंनि जाखाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों थामहिनबा बीपीएफआनो देरहाखासिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया। बे समाव नोंथांमोननो बिथाङा बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। जयनिंग सेरेमनी यात बहुत माने यूपीपीएल और बीजेपी और कांग्रेसर सदस्यসকলে আমার দলত আজি যোগদান করছে। মানে লক্ষ্যটো ভাল জমদুৱাৰ হিসাবে আগন্তুক যেটো নির্বাচন হব বিটিসি নির্বাচন হব 25 সেইটো জমদুৱাৰটো ক্লিয়ার হৈ গল আমি একটা আজি জিকিব যেনেকুৱা জয়নিং 3000ৰ ওপৰত আছে ম্যাক্সিমাম यूपीपीएल सेकेंडत बीजेपीरो आसे थार्डत कांग्रेस आसे मुठते तिनिटा दलर बहुत कर्मी नेता सकले आमार दलत आज जयनिंग करिसे खूब भाल कथा और आमिও आदरणी लैছো कथा हितो यूपीपीएल यात जागा नाय बा बीजेपीरो नाय এই জমদুৱাৰ সমষ্টিত बीजेपी हक यूपीपीएल हक कांग्रेस हक ইহতৰ সাপোৰ্টাৰ অলপ সলপ আছে থাকিব পাৰে কিন্তু আমাৰ বিপেফ দলৰ লগত যুঁজ দিব পৰা এই সমষ্টিৰ কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি নাই। জয়নিং সেৰেমনি ইয়াত
ইয়াত বহুত মানে ইউ পি পি এল আৰু বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে আমাৰ দলত আজি যোগদান কৰিছে। মানে লক্ষ্যটো ভাল, জমদুৱাৰ হিচাপে আগন্তুক যিটো নিৰ্বাচন হ'ব, BTC নিৰ্বাচন হ'ব 25ত, সেইটো জমদুৱাৰটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। আমি একটা আজি জিকি গ'ল। যেনেকুৱা জইনিং 3000ৰ ওপৰত আছে, মেক্সিমাম ইউ পি পি এল, ছেকেণ্ডত বিজেপিৰো আছে, থাৰ্ডত কংগ্ৰেছ আছে। মুঠতে তিনিটা দলৰ বহুত কৰ্মী নেতাসকলে আমাৰ দলত আজি জইনিং কৰিছে। খুব ভাল কথা আৰু আমিও আদৰণি লৈছোঁ। কথা সেইটোৱে। প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে নেকি আজিৰ যিটো যোগদান কাৰ্যসূচী, এই যোগদান হৈছে কি প্ৰত্যাহ্বান? ইউ পি পি এল ইয়াত জাগা নাই বা বিজেপিৰো নাই। এই জমদুৱাৰ সমষ্টিত বিজেপি হওক, ইউ পি পি এল হওক, কংগ্ৰেছ হওক, ইহঁতৰ ছাপৰ্টাৰ অলপ চলপ আছে, থাকিব পাৰে। কিন্তু আমাৰ বিশেষ দলৰ লগত যুঁজ দিব পৰা এই সমষ্টিত কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি নাই। জইনিং চেৰেমনি ইয়াত বহুত মানে ইউ পি পি এল আৰু বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ সদস্যসকলে আমাৰ দলত আজি যোগদান কৰিছে। মানে লক্ষ্যটো ভাল, জমদুৱাৰ হিচাপে আগন্তুক যিটো নিৰ্বাচন হ'ব, BTC নিৰ্বাচন হ'ব 25ত, সেইটো জমদুৱাৰটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। আমি একটা আজি জিকি গ'ল। যেনেকুৱা জইনিং 3000ৰ ওপৰত আছে, মেক্সিমাম ইউ পি পি এল, ছেকেণ্ডত বিজেপিৰো আছে, থাৰ্ডত কংগ্ৰেছ আছে। মুঠতে তিনিটা দলৰ বহুত কৰ্মী নেতাসকলে আমাৰ দলত আজি জইনিং কৰিছে। খুব ভাল কথা আৰু আমিও আদৰণি লৈছোঁ। কথা সেইটোৱে। প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে নেকি আজিৰ যিটো যোগদান কাৰ্যসূচী, এই যোগদান হৈছে কি প্ৰত্যাহ্বান? ইউ পি পি এল ইয়াত জাগা নাই বা বিজেপিৰো নাই। এই জমদুৱাৰ সমষ্টিত বিজেপি হওক, ইউ পি পি এল হওক, কংগ্ৰেছ হওক, ইহঁতৰ ছাপৰ্টাৰ অলপ চলপ আছে, থাকিব পাৰে। কিন্তু আমাৰ বিশেষ দলৰ লগত যুঁজ দিব পৰা এই সমষ্টিত কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি নাই।